sa hisin na patpau ki songo I ublay bu trajingi uba sya so bahayangi sa hisin bagnya petangi ni ka Bible study jingi hakani ka tayo ko bumenta gledap yaki artli ki Bible study hakmat banya pa yaki sya jong katin jong blay ka ka baktin jong bagi kai penjing ba khoi tendre hakani ka por ko bumenta ni apoy sya ko ka benta tendre sya ka benta nga ko ban penpau yaki so kublay na ta jong pi ki mo kinong tre jong ani ka Good News TV YP ka KGP sinut sapngi just samlas KGP sinut sapngi ka penbit biang yang di program haga kom ngai kublai karpang ro nam ta jong pi kinong pet kinong snap bat kinong snow ya kan ka Bible study lembaga jong kan ka YouTube channel ki baju smart ki baju karsan ka YouTube channel ka por bat se kanong ka jing karku nam ta jong pi hi hakare bathang tam jong try no jingi uji su Christ Hagani ka por ko mentang ko bani wer ngi bar khot ngi phai sya ka wei pat ka banta jong tin jong play mo ka bang ila ban le da ka ju hi kar kom ka bi ang ka expose story mo da ka bani pat ka wei ka text nak tin jong play ka ka kam jong ki apostol ka nong ka basaw kar khot ka bani kong ter kam ki apostol ka nong basaw kar khot bani kong ter ba si kat le singin ong ma ka khot ka ba khat lai mo min pan khot ka ba khat lai ti haswa bangnya chakmat ikten jomble ni penem jomble jing duai ko kpaha jing ba peneng syakri jemi trai umnongi ero am unong pop andre trai habangnya phai syakten jemi duai to panan kam yu namar ka jing ka jemi halo kring phana ai bor ba kershan karena penem jing bar khot insya skor keten jemi hakreng jisu bai pan amen ka benta jong tin jobai ka mga kwa bani pasat jumbut apri jino bar khot kum ka Bible study kalau nak kam ka pasal kana basang kor khot ka bani kong hado bakat lai si kalau ka wi ka jinjia hapre jung Petrus bar Yohanes balatian bisyara ki hakmat jong ka ying darbar enda habaki ki alap spang Jesu Christ kendet nam ta jong pi ki bom dan ni ka Bible si mong an pen puli pen jing pi bar khot ka jobai kong kum ni te haba ki dang kran hau to patlang kilang do bat urang ba ka temple bat ka sadusi Kelawan kendit haki bakle sosi sat namar baki hikai upat lang bat baki alap da ujisu ya kajimi pat naki bayap ti kila kem yaki bat kila set bandi yaki hadula syai namar kalong la janmit lupa andre bon nakita ki balala sngo ya kata kitin kila ngai bat kata kajing kan kirang ba kalong kumbasan hajar kala jati enda kum la syai bakinong sinsyar jongki bat kita menbasan bakinong tho de lelum lang hajin salem baru Anas orang baling do baru Kayafas baru Yohanes baru Alexander bat kat ki belalong nak kata kajat orang baling do ti habak le pen yang yaki hapareng kle keli daka bor ayu lale daka karteng ayu pilale yakani enda kum tau Petrus ubaladap do men simbakoi ulong haki kopi kinong sensyar jong patlang bat kita menbasan ada en keliyet yangi hakani kasngi chapang kata kakam babahaya yau tau briu badko Kuno balapan kia yu to tip hi baro baru patlang Israel baro badaka karteng u Jesu Christ u bana Nazaret yu bala sakna phana ma phi yu ba blei ulapan mi pat naki bayap dau ta ken uni u yang hangni hakmat jong phi u bala kia kran uni ulong to mau yu bala kan tat ben no da phi kinong tei yu balapan long hakli kadong bat omdan ka jing padim hanu ha oi pat naba omdan kawai pat ka karteng hapok ka beneng ya ka bala ai hapadeng kibriu da ka ba ka dei ben pen im yangi ti haba kilia kmi thu ya kata ka jing bishar jing sulur jong Petrus bat Yohanes bat ka sothoro ba kilong kibriu ki ba klem jing hikai bat ki babit kilia sngo phala handai kili itu yaki ba kila judon lam bat ujisu kata ka kitin jong blai ka bangnya perkhat hapeng jing bar khot kani kadi kajing jia ka ba ki senran yang Jesu Petrus bar Yohanes kelet ha temple bat hatang temple ong ba kelayo I yu wei bru bat ko ubal ab dingong ta jing ais nei ka jongki habu ab krong ta ten bre Petrus bar Yohanes bre ka ka ba kile ang ta kapor yang karupa ber kasian ngimdan bre ka bangi dan ai hami kata kalong haka kateng jing Jesu Kristo yang bat to yat bat sya ulayo ka jing kia bat hang ta long ba kile hikai kini kisanan Jesu hikai sepang jimi pat Jesu Kristo ba Jesu Kristo lap ni pat te Baru isu lap Kristus lap penyap, lap penyipat te, berla im sisa, baru siap penyap te. Bat kata kajing hikai long ma, kapan tut sibun
Nomor babun ba ki beru klewan hakata jingalang jingalap jong Petrus bor Yohanes. Bat haduk kaktin jebe ke hikaing ke tu ingkong ba haduk san hajar ngut ru ki balangek sa ki bomperngek ke gathering kalong big bah kalong he bah. Long palat wat kata jing seng district jing presbytery si jongi ke jip mentam. San hajar tam lawan poi kin riu nyo hajar kum ta tertel. Hak ta gerkom. Tiga mereka ke jing lang ke balak he bah. Kalau penkiak wala kamba bagi jing lap ke bakrau bah kata kapor. Kalau pentut ru berka disturb ru yang kata jing long jong kata dance jong kata temple. Loong bakatin jom ke itu ingi bakilawan kiling dok. Bat kerang ba jong temple bat kisah dusi te. Ban tokit benia jai kum ta. Bat apa kilas ngap tu loong bakal dan kisosi ke bakrau bah. Nomor balai u Petrus beri Yohanes kilelap jakatin jong blai bat kilap sepung Yesus Kristus. Ini pek kenet mo bakal ngajing kerkun ta jing labor khot kabaning kong. Na kerkot kabaning kong bat ka baar te. Kaktin jom ke itu bat ka ohingi. Ti haba kidang keren hau to patlang kemut kisenran Yesus Petrus beri Yohanes kidang keren hau to patlang. Kilang do bat kirang ba ka tempel bat kisadusi kilawan kendit haki. Bat kisusi sat namar baki kai patlang bat kilap dau Yesus ya ka jimi pat na kibayap. Kata kalong ka kajing sisah ta kapor ba. Kilawan haba ong rangba tempel hakane ka banta kemut u kapten jong ka tempel ujudan u kapten jong ka tempel u pek ya ka jing long order jong ka tempel bakam dan kanu ka jing ken brang kanu dan kanu ka chaos kanu dan kanu ka jing huri hura hakata ka tempel kata ka di duty jong di rangba jong ka tempel baknang ba kadon bet ka orderly way of worshiping lani kan yat bet kata ka jing mani takadaw dakata ka authority dakata ka bor ulawan bat ula susi balapan sange sundan ya kata ka jingalap jong Petrus bor Yohanes ni isu ang tulong bakidan kiniking kileng do ti kileng do tingi syai nomor bakidan kinong yesat kinong duai kinong kenya kata ka bor tin re habang kiran sepang kinik sadusi mo kandet mo kini ru kidik kenjaleng do hi hajing sya kidik kenjaleng do hi kideru ki pro romans ki ong kemudian bagi kita kibaya syak bahabat ki romans ki himarum ya kita kinong rum ya kini kinong sisarum ki syak bahaya ki sutenat ba ki ko aban submit ya lediru hakajing peniat ka jong kinong rum bal kita ni ka jinget kata kolong ba kidi ki bamnget ha kino ki oral tradition kimnget ya kino ki misna kimnget kino ki jingi ka jong ni parisi ki balong oral mo kum ta ter bat kham tam e ka jinget phet ka balong unique bahabat kini ki sadusi kolong ba kimnget ya kajing mi pat kinem ngai dalele ya kajing mi pat la kalong kajing mi pat hasya ba jisu unwan lani wat hadin jong jisuru kim ngai ya kata kajing pat bakaron kajing mi pat ting bat long bang henrai habang ikran padi habakum kani kapor kamta u Petrus beri Yohanes beri kialap penban ka kurti cing ka kialap maki kani ka subjek ka baning kongdu ka kajing mi pat habang ikran sepang kajing mi pat hangi ki Kristan lani hakta ki Kristan ki banget au Yesus Kristus ka kurti cing rekod teaching lada weng no ekajimi pat shisha na kajinget ya kajinglap jong Kristan shisha la kamdan kajimi pat kanam dan nongrim kata kajilong Kristan bat kanam dan nongrim hiru ha hiru em tagaro Paul Ukraine shiki nong wei korin nong bakat san kha bakat nyo war phawang lada yu Kris sam mi pat pen mi pat ti kajinget chengi kalong kabale no wang kumta lada yu Kris sam pen mi pat ten rei wang henrei yu Kris la pen mi pat tagadao ni ro ngidon ka jengkerman ben sepen mipat yang ite kadi katakin kanong rim jong Kristan bomba lailap sapang kajing mipat ni lada kade yang ngai pi ko ki parlok bermangi ngi ro ngi daud ya kajing mipat rakam syai hangi langi daud ya kajing mipat kemun ba yim sim nadi hok hiru ban khot ki Kristan yang nga badeng ni tin rei pede lada ngi ong ba hoot ngi long ki Kristan lada pi ki basingap ro pi ko barong mengi ko barong Kristan barong ba kajing Kristan kalong genuine start lada ngiru nginget bayu Kris pen mipat bat kandan kajing mipat enda Jesu sawan syau biang ti kajing mipat syah kalong sentar hakajing Kristan bat Yohanes bat Petrus haka bakum ni klemat menta hakani kapor kialap kenang ru wat kata kajing mipat jong ke bayap kan khot ke baar kalong bang nakajuk ka khot ma khot baar ke thu ingi kong bang kai ke bakila susi kini kisadusi kalong kemni kilawan kendit haki bakila susi sat namar bakli kai ki lang bakialap da ujisu ya kajimi pat na kibayap kini kisadusi kumbang lekran sakmat ba kamdei namar ba nalo bakidan ngri jinglong nupa bahasya banwan jisu ro adep dan pa kajingai ba kentat ya kajimi pat ki kentat jimi pat kadon kajinga syurut apren jongki bar ki parisi ki ngai ya kajimi pat reki ki ngai ya kajimi pat
Tin mereka ke bas ngosi sat pada tin jemik ong kisau si sat. Kemudian kalau bitter bah kata kajing dam kajing benyau ya kajing lek jung Petrus bin Anis. Hadu basan hajar tam kirang bakti ki kalau bamut kinget ya tin jongki. Kila benyau bah. Baiklah benyau kata kalong bah. Kamdei nambah kesyalap kajing mipat hendre bakialap. Bayat dau Yesus Kristus lapan mipat ti. Bakadan kajimi pat dau Yesus Kristus kata kita jembe ke tu ingi ba kilas ngosi sat palat teh hadu kata takadau hadu ba kilong ba ladei ban kem yaki bat ban set yaki ti kamdei ba kisyun tang jimi pat rajin ba kidei ba kini uni kisadusi lagi parisi kyalap kajimi pat kyakan jimi pat mo asi kan kam soft kan dia kisadusi dan daripada haba kumuni kapon mental ong ba, Petrus bin sekian lapan manik cepat dau Yesus Kristus. They really hate Christ. Ki isi pada Kristus. Nama kidang sudah penyiap tang hakikat tu kat ni banai. Hendai mentah pada jayu ki lapan mani uni ujuk hi. Yesus Kristus bangi la penyiap ti. Bangi ida isi ngida syun ngida long thronglu throng sing ti. Kata ki syun jongki. Hadu kata kuput orang hendai ki lapan mani uni ujuk Yesus ti. Ki syrai ya Yesus Kristus tagadau. Yohanes nombor katsan dekat prak ong kumnon. Uji suang. Reklasyonnya pito tip. Nomor baklasyon lupa. Syuayanga. Kadang ka persecution. Kan syap leben. Ya kini kisanan Yesus dah kabalak. Syap pandi kata kapua nomor balai. Kialap. Ya Yesus Kristus baki way bat kisyun ya palat deh. Kadang kabah nyaw. Bat kabah pra. Ya pai kanit mo. Kadang kabah nyaw bat kabah pra lesi mo. Hakata kajing syap tian bisar set bandi ki bat kelah tian bisar kumlasai. Long ba dia apa yang kia pedeng kila keli kila syak keli dah katangi pisar long ba dah kabor ayu ini dah kakarteng ayu pilek ya kani la keli dah kajing keli dah kabor ayu dah kakarteng ayu la lek ya kani kakamba kakten jumbe ke tu ingin nak dekat bapra endakum tau Petrus ubadap da umensim bakhoi ngastunat bahaya kani kabentah baong endau Petrus ubadap da umensim bakhoi what happening syak tian bisar kumta la de ban kenyu tet bun sina planting yang perkat kata ke dorbar ke bahe kata ki he ki han ki ba de ban jar ta ka suk kasanya kata ka ri kata ka por ha ka temple ta ka por dari ban bisar ngira de ban kyu tet nalo kata ba kini kisanan yusu ki bebe ten re pade long ba kin jebe ke tu ingi ba Petros badap da mensim hasyaban jibab eta kajing keli long ba kaktin jebe ka stress ingi ba pan i ba Petros hasyaban jibab ban clarify ki ba da kateng ayu lai tu ingi ba udai namar balai udap da mensim ba khoite udai ubreu badap da mensim ba khoite kajing dap da mensim ba khoit kalong center ba kadon kam bahaya nga bat yang ilang barak khoite ngi ki parlok ru kajing khot kalong ba kaktin jebe ka khot ingi bandap da mensim ba khoit Efesus long basan de khot ba khat pra ke tu ingi ko kum ni tolong pi kibadap da umensim bakut te upah luang kumtam kemut baka khot yang lamar khot bang mangi haban dap da umensim bakut kalong important ba kalong kabadan kam haban dap da umensim bakut nomor baling ka kam ka jau umensim bakut da pipuli yo anus lom khan reu khot khalai khot saw ban plai o Yesus Kristus ka de da ka bo umensim bakut ngimla ban pla ban saki manga mangi yo Yesus Kristus lem da umensim bakut udan hapok janga ba jongi nomor baling kakam kebaning kong do ka jong mensim khoj ban penti kena ba ka ei kakam jong mensim khoj abu wan ka pathai bala ai do Jesus Christ sya kita ki banget ka dei ba ka dak jong ka jing pla Jesus Christ ta da pipuli kong non uni un pla sya phang jonga uji suang bat un penun brom ro enga na ba un sim ke ki jonga apa keren sepang Yohanes nombor kat reut kat khlai kat saw kemudian apa keren sepang ka sign jong mensim khoj ngi ya bakla ba ki si bamenta ngi su bakla ba tengi ong aban dap do mensim kumut ngi haban daya ngi haban da le da kum ni kum tai ngi haban don kini kata kabaning kong do ka sign bang hidap do mensim khoj kam de kata kabaning kong do kadi kani ban pentikna babanga bat mapi ngi long ki badap do mensim khoj kadi tang lada ngi la kwa ban pla ba chang Jesus Christ bania tu be siapang siakiwai siapang Jesus Kristus hang ta ken la ti kena ba pleng hangi la don men semakut bat la dap do men semakut te ka khlem ong ken je be ong ba tolong pi ki ba don do men semakut ndai ko ong tolong pi ki ba dap do men semakut kemu ban tik control ba khot ti do men semakut te ba ka jinglong jim jing kan so bang ban spulik ten jung blai ban im nik ten jung blai ba ban ko ngoro tang ten jung blai ti ba ban ya lap sikiwai ti ten jung blai kari kata ken ka ba dap do men semakut te Kad khot bakhandai kad khot ka bashipau
Kaya itu ingi ko angkum ni. Ladaan kali yang Petrus ujubab ya kita ki, ya kita ke dorbar kata kapor. Wang ladaan kali yang hakadi kasni, syapang kata kakam babha, ya utau beriu badkok kumnu balapan kia yu, tu tip hi barok, bat upat lang Israel barok. Bada kakarteng Yesus Kristus ubana Nazaret, yu ubala sada penama pi, yu uba ublei ulapan mipat nakibayap, da utaken uni uyang hangni hakmat jong pi, ya ubala kia kran. Hakani kabanta kad khot bakandai hadu ka basipong ngilaban itu ngilab ong kanigen kadikani ngilaban kategoris kumni ong ma kani ka portion kandai di sipong kadi kata ka apologetics ka jong Petrus bar yu honesty kadi kata ka jing jubab ka jong ki kadi kata ka jing defend ka ki ta ka jinget ka jong ki ka jing kran da ka baslur da ka pan shai siki waiti ya kata ka shisha ban ong ba kumnu ban jubab ban ai jubab ya ta badan ka jing kali ti we Petrus nombalai khot bakat san Henry tu pendan brom yu Kristi. Bat tolong pi bakloi ban aji bab yu nu bakli ya pi. Ha? Petrus om ta tolong pi bakloi ban pensyai sikiwe. Dari kena nu jingkli sepang kajinget jeng pi ti kloi ban jubab ya ta kajubab pensyai sakit ti. Kata ka di ke apologetics ti. Bat hakani ke bantaru Petrus ulek ta bantar Yohanes. Kilong ki badap men semakut. Bat kile ya kata ke apologetics. Kata kalau man pensyai ban clarify ya ta kajinget kebaki kidan. Bat kumnu kata jingat kalau reasonable thing. Kipan syai ya ka gospel ka basisya. Habang ikaran sepang ka gospel hakini ka juk jingi bamenta. Teng kidan bah ka jing misunderstand dan kata ka jing sotu baklai ka gospel. Laju klek lang kan mau ko ki parlok barakhat. Upol umaham syakin nong Galatia, sakiti siti nong Galatia. Berong ba lada we pat usenran, lada mangi, lani wat ki angel ka benengro. Lada ki lap ya pi ya ka we pat ka gospel. Let him be anathema. Kemudian doon long balatim, habang anathema kajing tim ko boleh ke bawang reject sundan ke bawang dan hok syuk bawang dan jikarmen syuk kajing jap ke bawang jikut teh kajing tim ke bawang boleh tim. Hadu kata ke warning lah, kemudian kadon ke gospel, henreki dan arteli kawai ke basisya, bat kawai ke bawang sisya teh. Hak bakum ni ke porong ma u Petros u pensyai yaki ya ke gospel ke basisya. Tagarau kadon ke apologetics u pensyai ke gospel ke basisya. Ke gospel ke basisya kamdei. Sepang ka health kan mau kamdei sepang kata ka jingkot jeng khia silenter ki bun bak sikir jung trai kle baca stom kle ban pang u Petros u Yohanes u Paul ngomong u Paul ba u duai su beli wang ngak duai hadu license bu taun wen no to syak nangah dari beli jawab kum no u Paul wang ka jing ai jung kada biang me Paul kamdei sepang ka jing khia met bat phat adong hadong em ka gospel kamdei sepang kata kamdei hiro sepang ka spa ka healthy badong ba wan cheu Jisu penyo ka spa pin roi pin man bah ki kamai gaji jeng PM kamdei sepang kata ti ja yu long bah ba pikir mau kini ki sendan ju sikile ban no ki ban do u Petro u Paul we tu kana ki sti jung long ba ja yu uli ban bun sinu de ban sapan kang par bun sinu de ban ya jeng sa tangan kom ta ter kam don ta ka Paul bo su dap su biang baik ter ti su bah ba kamai gaji em Tada kasu pelap ka jing habit lenter ka spa ka pau kamdei su ka gospel basya ka another gospel da ka way per gospel kamdei hiro sepang long prosperity la ne ka prosperity gospel kamdei sepang kata kamdei hiro sepang jing long ba na ko ban pen suk ban sungani ka yin kasam jonga kamdei kumta kamdei hiro sepang ka politics manu ba job politics manu ban ram politics kamdei sepang kata ka gospel Henry bang ikran sepang ka gospel ka dei sepang kani kan bagi ikran sepang Jisu baulawan siapa ni partai, lapan MA yang ngap yang berkhot, dah senam jung ulasat yang berkhot, dah jing jung beli lapan yang berkhot, ubalang Jisu kapadeng du, kajing kajing yap, bar kajing mipat, bar kajing sensyar kan Jisu bam jukut teh, kata kadi ke gospel nam tajang ngap jeng pi, koki perlah berkhot. Henry padi kabaso tenat padi, haba ku menikapor, haba Uniu Petros kelapan syai kita gospel haperanski kelapan syai kita gospel kita gospel ka basisya. Kim kut tang Henry padi kelapan ka kitin jong blai long ba kitu ki ong kumni. Kam kut mong balapan kia kran yu ni bapang pang dekok balapan kia kran nah kateng yung Jisu. Henry ki ong kumni. But omdon kajing petim kadkhot bakat arma but omdon kajing petim hanu wipat naba omdon kawe per kakarteng hapok ka beneng ya ka bala ai hapadeng ki bru ya ka bakadei ba en petim yangi kata kakarteng Jisu ka bangi ngelap happy ka bapan kia ini bru kadi kata ka ju kakarteng Jisu Kristi ubala yap but ubala mipat ru ti kadi da kata kakarteng bala petim ya ki bapop ki babun ti
Lapan im yang yang ngilang berak khoi ru. Dah kata ka karteng ti namar balai. Petros we tuang. Don dah kawai pa karteng habaneng na kandau ti. Dei ka karteng jong doktor. Dei ka karteng jong ka hospital bal im yang ai hi. Handai ka dei ka karteng jong Jesus Christ maroi ti bal im yang ai hi. Kam dei ka karteng jong nu elam balang ru ti. Ka bateng teng ngi kermen ni kan nu kermen jong pedim jingi. Ka dei hak uta to elam balang em. Kan mau yo ngi bakalang. Ka dei betang dah ka karteng jong Jesus Christ ti. Bain pen im yang apa ing lang barok ti. Kamu tang da Jesus Christ katakan ka ka gospel ko kiparas perlok bro. Ta kata long habang ikren sepangane gospel. Habang ikren sepangane gospel ka jingpet im kawan da Jesus Christ. Batang da Jesus Christ marwe. Kata ka jing sisa. Kam dei haki jing kam dei haki bro kam dei haki bro bangi kermen mangi. Kam dei ro kinong yalam balang. Bar kam dei ro hakanu kun kam baha ka jangi. Kam dei kerteng kam baha. Ndeka dei bitik tang da jing ke bro Jesus Christ. Bar si ban pankut mo. Ya kan ika Bible study jingi han ka por muta ngini pai ka khot ka bakhadu ka bong ka khot bakhat lai ti habak la kmi thu kumut apa kita kinong sunshal ka kmi thu yenu Petrus burianis ya ka jing surur jong Petrus burianis ba ka so thuru bakilong ki bro ki baklem jingi kai what plan kimdon background teaching background kimlong ki educated people but ki babi kelas yeso phala handai kile itu yaki bakila judon lam bat uji sukres. Kawin nak jinglong ka Petrus berianis hang kata kapor ka baki kidan. Kalau ngelapan isyai kata hakini ki nongsen syarba. Kidai ki bro ki babi kidai ki uneducated people. Kimdai ki bern degree, kimdai ki pass degree EU, kimdai hiru balde pass kan ke entrance exams Handai pedile itu ki sui tang jing seluruh jengki, but sui betang jing kloi jengki banji bahab. Ya jing sisa. Bal itu pelanjro tang jing bit jengki te. Kata ka di sisa ka balapan ikat kum tenjong blay. Ti hendrai pada kawai ka basutanat palat kalong baki itu ro kum ni. Hendrai kilaju itu ro baki laju don bat ujisu man kapor. Kilaju don bat jisu ti kilaju bat jisu. Ko ki parlok parok khai. Ting labat ong mo katu nga olong nga julit jing seng tim judon itu ngam judon program long kapiwe pila banong insignificant so kumbaha balang jong pi ani ha saka ka pi don pi si bani lab jisu pem so nang bani lab so sorit bah kata dor ndreken mau ko ki parlok parok khai. Kam dei sepang kata. Kajogi kalau kau degin, hendak itu ni amba pide kita buat jeng Yesus te. Ya ke identity jeng pila itu ni amba pide kita buat jeng Yesus te. Kadi katakan kena rim jeng ajeng yang berakhir. Kau kipar berakhir, abangan penkut. Tu ikan mau. Balik si ngimdan ngilong insignifikan sekamat kibereng. Ngimdan degree. Ani ngimdan nak degree ngilong kibabit kemat jeng kiwai. Ani ngimlong kumgalong kiwai. Hendak itu ngintip ini kiwai. Balakot yang ini. Ban itu ya ke identity jeng ajeng pi. Bangi day kinang buat jeng Yesus Kristi. Blame kerkuing berakhir untuk kabrom jeng blame. Amen. Tengah duai. Songu imetrai. Nama milalon kat berni nampak ni Bible study. Ni songu try memang kerkuing ni. Mapan syai ngi jeng syah berakhir. Pasal syah. Pendat ni namun sim jemitrai. Bangi hiruk ni lapan play mi. Bah me melong blay. Utrai jengi. Paman dia tu sikiwai ke gospel ke basi syah. Ame ke gospel ke babaklah. Ndek ke gospel ke basi syah. Kebalong mami atrai uji su jengi. Ya rap ingi try kena bateng-teng ngila balong ki barit do. Henry. Mbang i jame. Ya rap ingi ba itu yang ngiro. Bagi nak nang buat jame. Hak partai barak kawai. Milong blay jengi kerkui por barak khot. Kerkui ki basngap ini ka YouTube. Bagan jeng hikai kan ka por komentar. Penroy ki ya ki start sempang bagan i boleh kita jame. Nampak bom sku bom sing idwai. Amen.